Оваа пекарница во село во Романија е под напад поради неодамнешното вработување на двајца пекари мигранти од Шри-Ланка. Most olyan negyedek vannak, hogy még a rendőrség sem tudnak bemenni. Igazam van én? Ez titokba bejön kettő, behozom. Mi család, ez kötelezve van. Család alapítása, még behoznak 10-et, még behoznak. Mikor a kultúrát hozzuk be, mi megvan a mi kultúrák, maradjunk mi abba. Nem kell migráns, fél normális. Пекарницата Дитрау во селото Дитрау, источното на Силванија, населено од етнички унгарци, беше отворена во 2010 година и имаше само 12 вработени. Сега таму работат 90 луѓе. I work Sri Lanka at 12 years work. After Dubai and Qatar, 11 years work. Now here came Romania. It's nice place. I will everyday work it good. Во селото живеат околу 5500 жители, но собствениците на пекарницата велат дека е тешко да најдат и да задржат работници. Cele două persoane din Sri Lanka au venit cu ajutorul unei agenții de recrutare. Sunt oameni foarte buni, pricepuți, deci trebuie să știți că ei sunt brutari profesioniști, deci au experiență. Ei au venit ca să ne ajută. Deci știți că în România forța de muncă, deci problema forței de muncă este foarte mare. Милиони романци ја напуштија земјата за да најдат работа од падот на комунизмот во 1989 година, што стана полесно по влегувањето на Романија во Европската унија во 2007 година. Локалното население вели дека пекарницата не плаќа доволно. Én azért megyek Németországba, migráns vagyok. Az van, hogy van egy ditrói vállalkozó, Köllő Csabának hívják, és idegen munkásokat hozott be, migránsokat, fakat nem arról van szó, nekünk itt a ditróban nem kell, se cigán nincsen, se migráns nem kell. Röviden tömöre erről van szó, aztán tovább meghallják. Atâta rele am auzit despre migranții, că nu dorim. Da, unde le-ați auzit? La televizor, de la alți prieteni. La știri. Deci mai mulți de 4 milioane de români sunt plecați din țară. Nu știu ce ar simți și ei, de exemplu, dacă cei din Franța sau Italia ar fi reacționat la fel și pentru fiecare 5 români ar fi făcut o revoluție. Покрај зголемените тензии, беа објавени и закани за насилство и расистички пораки на социјални медиуми. Локалното население исто така го изрази своето незадоволство и на преполниот состанок на локалната заедница на 1 февруари. Az egyik legnagyobb probléma az, amikor a Csabának, a felesége talán Kati, azt nyilatkozta a tévének, hogy új kultúrát akarunk behozni. Bocsánat, a szónak súlya volt. Itt van a Ditrói nagy templom, esik reák, új kultúra nem kell ide neki. Работниците од Шри-Ланка имаат работна дозвола. Романската министерка за труд се вклучи во случајот. Ceea ce mă surprinde pe mine este atitudinea celor din comunitate cu privire la doi oameni care vor să muncească, uitând că și românii noștri în afară sunt poate în pericol de a fi tratați la fel și românii noștri au nevoie să fie tratați cu respect. Продажбата на пекарницата опадна откако локалците престанаа да купуваат леп од таму. Собствениците првично се извинија за непријатностите, но подоцна рекоа дека остануваат на страната на своите вработени. Илјадници локалци во меѓувреме потпишаа петиција со која повикуваат за пирање на, како што велат, приливот на мигранти.